Deċiżjoni tal-Gvern se twassal biex persuni li jgħixu fi proprjetà mikrija mhux se jkollhom bżonn aktar il-kunsens tas-SID biex jibbenefikaw minn ross fil-kontijiet tal-enerġija. Dan kien ftehim li ntlaħaq wara li fl-aħħar jiem kienu konklużi serje tal-laqgħat mal-Gvern u l-entitajiet konċernati. Lura fl-2011 grupp ta' madwar 100 persuna minn pajjiżi mill-Unjoni Ewropea fetħu kawża alarms joġġezzjonaw ħabba diskriminazzjoni. Dan dwar il-kontijiet tad-dawlu l-ilma li kienu teħallsu brata domestika u mhux residenzjali. Il-Ministru Konrad Mizzi diskriva l-ftehim bħala forma ċara ta' ġustizzja soċjali. Dan huwa gvern li vera jisma', nifhmu x'inhuma l-issues, raħħasna l-kontijiet għal kulħadd bi 80 miljun euro, indirizzajna l-issues tal-barranin li qed jgħixu Malta fix-xhur li għaddew ukoll, u kien qed jonqos segment li għalkemm il-liġi kienet qed tagħti dritt il min qed jikri, ħassejna li fil-prattika min kienet jikri ma kienx qed jibbenefika minn dan kollu għaliex kellek ċertu sidini mhux qed jiffirmaw il-formuli. Aħna smajna u ndirizzajniha. Mill-2013 il-qudiem il-Gvern ħadem biex isolvi sfidi li kienu qed jiffaċċjaw dawn ir-residenti ġejjin minn pajjiżi Ewropej u li joqogħdu f'pajjiżna. Xi ħaġa li tikkonferma l-kelliema li tirrappreżenta lil dawk barranin li jgħixu Malta, Patricia Graham. This isn't just for us. This is for every single Maltese tenant. So do you feel justice is done now? Absolutely. Absolutely. Somebody at long last listened, and it's taken a fight. I've had to bang on a lot of doors to get this job done, and we've succeeded. L-applikazzjoni trid tkun turi li persuna tikri l-proprjetà għal mill-inqas 6 xhur u tibqa' valida sa 5 snin. Bir-residenti jridu jafżaw l-alarms wara 5 snin biex din terġa' tiġi mġedda. Dan il-proċess għandu jibda fix-xhur li ġejjin.